Pozdrav svima, dragi ljudi. Evo jedna informacija koju sam sigurna da nitko od vas ne zna. Spominjala sam već i knjige u korekturi što se tiče prijevoda na engleskom. Na engleski jako je teško duh jezika i konstrukcije moje da ja budem do kraja zadovoljna. Prenijeti je da budu lektorski ispravne, pa se evo i lektorica i prevoditeljica i korektorica snalazi kako znaju i umiju. No, to nije tema ovog videa. Tema ovog videa je da vam kažem kako se ne na engleskom, da bi bilo u duhu knjige, već na esperantu kojeg spominjem s prekrasnim sjećanjima iz djetinjstva, u čiji sam klub pozvana predstaviti svoju knjigu, s obzirom na to da je bitna figura te knjige moj otac ostavio neizbrisiv trag ne samo u mnogim dušama kroz svoju liječničku struku i privatnim odnosima, već i u svijetu esperanta, o kojem se nažalost premalo zna, iako je izvor tog svijeta jedna prekrasna, ujedinjujuća ideja. Pa evo da vam kažem na esperantu kako se kaže: ja sam Petra, nećete me slomiti. Kad knjiga izađe na engleskom, kad se ujedinimo oko svega, to će znati cijeli svijet. Ali ovo će znati samo oni koji baš direktno pogledaju ovaj video ili čuju. Dakle, ja sam Petra, nećete me slomiti, na esperantu je mi estas Petra, vi ne rompos min. Mi estas Petra, vi ne rompos min. Dakle, slobodno maknite Petre, stavite svoje ime i na esperantu sebi također zadajte da budete nesalomljivi. Jako se veselim predstavljanju u esperantskom klubu sa ljudima koji su duboko u srcu sačuvali sjećanje na moga oca, a time će i meni osvježiti sjećanja na moje djetinjstvo. I evo, ovo je jedna privilegirana situacija, promocija zatvorenijeg tipa u esperantskom klubu, i jako je zanimljivo kako se zatvaraju krugovi života na najljepši mogući način, neodustajalicama. I da vas pozdravim u duhu esperanta, multajn salutojn. Veliki pozdravi.